Салом алейкум бародарон, мо ин ҳол дар яке аз заводҳои бигем ки мини завод ки ҳатто шумо метавонед дар хонаам хали завод соз кунем қарор дорем. Боз нишон медиҳем. Шумо метавонед ки дар хали завод ки истеҳсол кунем. Айни ҳол дар заводи мо 5-6 намуди маҳсулотое ки барои сохтмон истифода мешаванд. Хеле ки мебинем ҳаста шкатулка, ҳаста клео, ҳар намуд клео барои кафел, клей барои газоблок, ҳаста клео барои плитка, ҳаста шпаклёвка, ҳаста ротбан. Ҳамин чизора завод метавонад ки истеҳсол кунад. Ва чӣ хеле ки мебинем масъулияти барои ҷои завод ҷои бисёрам дар кор нестанд. Амагӣ дар шумо 100 квадрат зиёдтия, яъне чӣ хеле ҳол дидестем заводи мо мекунем. Ҳама қадар ҷое ки 15 ба 15 дар шумо зиёдтӣ мекунад ки ҳамхали завод дар хонаатон часпонед ё ки агар ки ҷои калонтар дошта бошад метавонем такҷумо барои шумо аппарати калонтар биёрем ва метавонед ки бизнеси худтонро ҳуй кунед дар хона производить кунед чизое ки мебинем 5-6 намуди маҳсулоти сохтмонӣ. Чизое ки айни ҳол мебинем барои яъне истеҳсол карданаш ягон чизи бигем ки несте ки шумо дар Тоҷикистон набошад. Ҳамашон ҳастанд қилм, семент, гипс, ҳама чизои оддиян шумо метавонед ки хеле мини аппаратура метавонед ки заказ кунед. Один час производственной мощности у него 2 тонны в час. 2 тонн? Да, 2 тонны. Без разницы. Без разницы. 2 тонны в час. Дар як соат мощности завод 2 тонна, ки дар як соат метавонад 2 тонн. Яъне ки 40 қопча ё 25, 80 қопча, 80 мегида, это мешков. Мешок 25 килограмм. Зачем? Один мешок 25 килограмм. 80 мешков? Да. За час? Да. Готовый. Хеле ки мебинед 80 қопча дар як соат метавонад ки продуктаи тайёр ҳосил кунад. Также ҳамаи намудҳои ки ҳозир номар кардем, ҳамаша дар як соат метавонад ки 80 қопчаи истеҳсол кунад. Нигоҳ мекунем бародаро ки чӣ дар инҷа уже тайёр кардаган. Инаи шкатуре ки уже тайёр кардаган ва барои савдо пешниҳод мекунанд. Инош хай чизои барои истеҳсол карданай қам, семент ва чӣ хеле гуфтем гипса барои мекарданд. Ва ин як чизи дигае ки аллакай уже кардаган клео барои газоблок, клео барои пеноблок, клео барои кафела, дигар намуд плитко. Инамино уже нигоҳ кунед ки на тайёрошай. Ина аллакай чӣ хеле ки мебинен наиш дигар чизай кафелни клей. Ё хучон тайёр кардаган дар завод, наиш нигоҳ кунед. Сварительный клей для кладки газоблок, ина клей барои газоблок чӣ хеле ки мебинем. Ямоҳа даромадаш тақрибан $2000 ки дар D3 ҳатто камтар айда полностью яъне ки суми хича бирора аппарат ва шумо дальше бигем ки фоидатон мешава кори кардагитон. Гуфтем ки заводи ина майдаке ки мебинен як донаи ҳами даромади ямоҳаш ай $2000 болоай. И вобастаи ай савдои шумо агар ки одам бисёр биёрем барои фурӯши маҳсулотҳои тайёртон, шумо аида метавонем фоидаи зиёдтар ба даст биёрем. Салом алейкум, Азаматака. Расскажите про вот это, что это такое и для чего нужна он нам? Оборудование для сухих смесей рассчитано на 1 куб. Вот, оно очень простое в применении. За счет этого оборудования можно производить 5 видов сухих смесей. Оборудование рассчитано для сухих смесей. Это клей для газоблоков, кафельный клей, это ротбан, шпаклевки, вот, и любые другие сухие смеси можно на нем производить. В час выходит от 2 до 3 тонн готовой продукции. Продукция закладывается вот сюда, вот, через вибросито, путем просеивания. Сырье просеивается и по шнеку подается в смеситель. После этого уже 30-40 минут шнековый барабан вращает продукцию, и после уже завершения всего цикла мы вставляем вот этот мешок. Сюда выходит готовый продукт уже, да? Мешок вставляем вот сюда, вот готовый специальный снуд. Путем
нажима опускается, заполняется мешок. Таким образом, творчество Работает применений аппарат. и очень эффективно и очень надежно. чӣ хеле ки дидем бародаро, инами якта гӯем ки заводи тайёршай инами ин шалакай дигар завода ё да як ҷо дута завод часпондагианд бар бо бар, ки ҳардиша делна мисол дами якта шумо метавонед 5-6 намуди расвор тайёр кунед, ишида делна метавонед дигар чизо ҳардиш як заводанд. Нигоҳ мекунем чӣ хеле ки ҳозир гуфтам дар инҷа продуктора мемонанд, яъне ки тайёр мекунанд, дар боло мемонанд, инҷа бигӯем ки ғелбол мекунад, яъне ки ҳама ҳами чизои калонуша мезгарона, филтр мекунад, ай поён падават мекунад ба воситаи турба да завода. Баъда завод барабано то метиҳам уже бигӯем ки ҳами процесс меравад дар дохили ҳами 30-40 минут ва уже тайёр мешавад ҳамо продуктаи яъне ки маҳсулоти тайёр чӣ хеле ки мебинем дар қопчаҳо пур мекунем. Инҷа ҷақида метавонед ки пур кунед қопчаҳоро ва уже пешниҳоди халқ кунед. Чӣ хеле ки дидем мини аппаратай